Yo, in any case, I just recorded this with this phone. Dit gaat zomaar af. So yeah, yesterday guys, yeah, I'm just waking up. I just woke up. No, I just didn't just woke up now, but to get the picture. So I'm getting ready for work, and yeah, to the point. Gister hè, toe ek nou 'n video geupload waar ek nou sit en ek praat nou hoe ek gevoel het en sulke goed en so aan. En it was just at the point man, where you just feel it, you just feel it's getting too much a little bit and just need to, calm down, just calm. But then I figured out but ek is actually a guy wat actually baie gou, nie baie gou nie, but net you just get over it, dis lewe. En like I said, ek sê altyd moenie jou swaarheid of wat jy dink aan en wat jy onderkry, what brings you down, don't wear it on your face. Yo, morning guys, damn it. This phone, I don't know what's wrong with this phone. This Oppo. Oh my gosh. I recorded me now, I think for about 1 minute and 22 seconds. And then all of a sudden this phone just just pause himself and then it started to record again. That AI thing. Yeah, don't do it again, please. Don't know who see it. Yeah, and so I realized that sy hoef nie om how you feel inside op jou gesig te dra, En staan we oggend op, maak my reg, maak my klaar, kom was my gesig, bos my tande, whatever, maar ek gooi op en so want is vir ons al weghaal en dit et cetera wat het. Kom binne toe, maak my koppie koffie, daar is 'n ketel, en 'n ketel vir julle wysie. En yeah, but in the case I ketel wys. So how it unplug hierso. Right. So this is my kettle. So this is how it looks like, right? You press here and you press there, so it's like a digital maneuver, and they set hom op wat waar jy hom lê. See there. So yeah. And yes, and the thing is as you were waiting for your breakthrough to come, you must understand. Soos hy van sy wil so graag iets moet gebeur en iets goeds moet gebeur met jou, maar dan gebeur dit nie. But op 'n dag, one day when it happens, then it's like, I was waiting for this day for my entire life in. This is where it is. Gewoon 'n slukkie wat met koffie. Any case. But ja, gister was my net yesterday, so te sê, die wat nog nie die video gekyk het nie, kan gaan kyk, is op my channel. Die channel se naam is D4F. That? Yeah, sorry for that. But in any case, it's Destined for Greatness. Ja, G4D. Ek is nog besig om my naam nog te ken. En so want this please, nie vir my weer tik op my comments nie. But it stands for Destined for Greatness. Ek gaan later na gaan nie nou nie. But in any case, daar is nou hoe ek gister gevoel het man. Net 'n bietjie af, Waar sy voel, kan hy nie miskien deur die lug val of iemand klop aan jou deur of so nie, but let me just say this before I go. So, as the week goes on, this is what happened. Me and my wife, we were sitting and we were talking about things, man. You understand? Soos ons praat hoe goed is, wat nou 'n bietjie uit is 'n beheer is. Toe sit ons so en we got a phone call. The phone call actually a text and a text in a phone call of things that we just spoke about it, right? And then one thing happened the same night, and then the next day
This is so, guys, this is powerful. This is powerful stuff. And then the next day, something else happened. No, thank you for myself. You know, ik, hoe kan ik zeggen? I do have a relationship with Jesus Christ, right? And everything I have, I bring to Him, put it there. But it doesn't mean that now that you child of God, whatever, that alles gaat dit in plek van dit. Nee, weet je, sorry. And you see now the phone just cut off again. Now we need to record this thing and I put everything together. Any case, yo, my bro. Any case, and we're sitting and this thing, the phone ring and the text came through. En ons twee kyk het nie dis vir julle sê nou wat die ding is, but ons twee sit so en kyk na mekaar, ons sê vir mekaar, but sweetheart, dit is sy babes, en ek sê sweetheart, dit is sy babes, en ek sê sweetheart, en ek sê babes, en ek sê sweetheart, en ek sê babes. En soos ek nou sê sweetheart, sê sy vir my babes, en ek sê vir sweetheart, en sê sy vir my, ons het nou net gepraat met die einste ding, en my ding is die, it was just amazing, man. Het was so amazing geweest hoe ek gesien het hoe dinge kan gebeur. En onze woorde was nie skuld geweest. Ja, words wasn't even cold. And this thing just happened, you know. And that's what you call a miracle. I don't call it luck. I just call it a miracle, man. You see? And it's only by grace. That's all. En jammer dat mijn paard nou zo lelijk staan nie, so ek het nog eens kans ek mijn paard te snij nie, mijn paard te trim of so nie, but dat is maar nou net my weergave man, van hoe ek gevoel het gister, en hoe ek nog gedink het nou, en hoe ek nog gedink het, like, yo, through the whole year, week, month, and so on, this, everything that I must be grateful for. So this is what just a little bit little motivation for you guys. If you have a little, right? If you have a little, be grateful. Be grateful. Because why? Ons is soms so ondankbaar, nee? Ons is so ondankbaar vir wat ons het. We don't appreciate. Ek sê eendag vir myself, as ek nog 'n bietjie, if I have a little bit of sugar in my cupboard, right? Dan moet ek actually zeker blij, because there's some, as met een voorbeeld, het is de example, right? Ik heb amper over example gebruik as het is de voorbeeld. That's mensen wat they don't have, you know? Like I told my wife the other day, look here, ons het nog die ability, capable, ons nog capable om vrij op te maken, zeg maar net. Ons het nog, ons kan nog eens toe kom warme water, as ek goed opsit, you know what I mean? En there's people daar is mense wat dit 'n bietjie erger as dit is jou, you know, en dan is hy so ondankbaar, wat gaat nog ingaan met hy nie, maar het bring my net vir jou toe te besef van dat you must be actually grateful for the little things that you have in life, because there's people that have it worse than you. For example, people lives on the street and is looking for bread and something like that. Ne? Maar dat was maar nog net gister wat ek wil net gesê het van hoe ek nog gevoel het, hoe ek kwam toe ek gaan nou dit sê, 'n besefing. Daar maak die foon nou weer so. Nou sien nou, die Oppo hoe ek record, dan slak die af en so wat, as ek kan weer so video's maak. In die case, Oppo asseblief upgrade julle, ja, die mens kan nie so nie. Ek het die foon 2 jaar gelede gekoop. Ek dink ek gaan over 2 jaar. But in the case, guys, dat was nou met my gevoel. Hoe ek gevoel het nou oor die hele ding. Ek kan die foon nie sien, hè. Dan gaat dit met my. Hoe julle die dishes. Ek kan die dishes vir julle wys, hè. Het is my nog een waswoord voor je, hè. Nou het ek gecomment weer hoe jy nou was, skoor goed. En guys, dat is maar nog net, my, nou, sien my beet. Dat is maar nog net my ding nou, man. My gevoel gister. But in any case, guys, be good, be well, and be grateful, you know, because wat die rede hoekom ek sê my ding is van my topic van my channel, destined for greatness, né? As maar net is vir myself ook bedoel, but as dit vir iemand anders ook kan motivate, ek het al die jare vir myself gesê dat
where I started, né? Waar ek begin het in die lewe, in die begin. Ek altyd ek het altyd vir die Here gesê, Jesus, this is not my ending, right? Let ek gesê, Jesus, you gave me the opportunity to do this, right? And thank you for the opportunity. But what is the next step for me in life? Wat gaan ek nou next doen? You see, waar het u next for my in mind? And I tell my amka net geappel because I constantly remind him, Jesus, I am great. I am destined for greatness. You know, I want the motivation for myself en ek haas het. Vir my te remind dat, bro, jy is in staat om beter dinge te doen. En ek, met die krag wat ek op moet staan, deur die genade, to the grace of God, kan ek opstaan en ek kan loop en ek kan my ding doen. Maar every day when I get a chance, when I get up, I'm healthy. Ek is capable om dinge te doen and I will do it. Okay? So but my thing is this, guys. Ending is, my begin was, gewis dat ek gevoel het, maar just because that happened to you. Iets wat jou dat sleg en beet voel op een van die dag, niet op jou gezicht dra nie. There's one thing. Vat die wiste op, gaan die wiste maar op jou knieën, dat bid jy daaroor. But that's it for me. Be good, be well. As jy die video likes, van nog, subscribe. Elke dag en ek 'n video, elke dag nie, but in die week 2 weke. In die week gaan ek miskien 1 of 2 of 3 video's aan ek upload. So be good, guys. Be well and keep on. God bless. Peace.